ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Haba budde ni ke jingyok kam kontrak the way bar jilla hapo ka hospital Nigrims ka khon nyotrep National Awakening Movement State Youth Wing klakar par you chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ba omde ban trading license ya uni bar jilla kani ke jingir pa jang khon nyotrep National Awakening Movement kreha ka jing kundu menta ka singi hakam ratrekam jungba pinya sing CM UCM ka KHADC Habekran bakila pathai ko bor ba Thomas Pasa ubri president ka Khnam State Youth Wing ulang bo CM ula kular bo unsa ai ka jing tho shiki bor ba dei pet chong ni Grims halo ka jing yok kontrak ubar jilla ubaklam don ki trading license Ito mentah kasini wani kendu ya i CM ba penja pangai blai i bai ila platform buat apa dengan jingkon kam ka jongi te banda supaya din kendian hak ka chung berada ila wani kendu ya deputy director admin jong kan direm Kajil ikan dua kajongi kedai halor kajing okubor kajongi badan uai ubam day ukasi ulayo ya kene ka kontrak ma hal tepo nigrim bat umdon ya kene ka trade license te habangi kelino deputy director uang ba kila ay kata kontrak henry ka nigrim kala batha yung ni ubar jala ba unat sim ya ka trade license na police council te nakaliang kajongi ngiwan ni kendu mentas ni ba penyait nakawai ka jing tumu ka bashay ba nakaliang ka jongi katkum ka jing ibor jong ka section ka ba 3A subsection C jong ka trading by non-tribal regulation uni barjela umdai banyo ya kani ka trade license but ngila terpadu ya i CM moran boram ba in hano daka way ka communication daka city sipo kan digrem bana Kedau saya kedar, bah kadis council katkum kicing aibor jungka ain kamla ban ai trade license yang ni bar jalan nama kidon kikasi kibarala menteri kene kam kadlong ka babakala ba ukasi undo ya kontrak hari la jong udo karun yo bar ukasi unumla ban yo kontrak sipo ngoti sipo asal sipo kolkata terter ni te kadi kata kacing tubat ni ai kublai iba penyai tu iba la sim kai kene manna kalian kacing imador ila ong ba inpa ka city siapa deputy director admin jong ka nigrim bat pinsa ong ni ba ka KCDC kamla ban ai trade license yang ni ubure ba kot singhania ubala yo e kene ka kontrak hang te po nigrim ka ba ar pada ngi penpam ko jing sokya ba hadin bangi yo jing te ba uni singhana ula yo e kene kontrak po nigrim ula mundru ban be kami kasih bala trei lupang te tekane kalong ka sosi ro kata daw na kalian ka jungi ngin yang scam bay manang ni sakamat ni hapay perman bay hukum gini gibreu gibak ni ya kabala jongi kasi hari jongi kata daw ni kumpen lembar jong pikiran patai kabor ni kwar banai kalau kabor sing bay ba la rapidan jingte bo nu dokar udon batrai khang batrai license la rapi bun kam pentip yang ingin le ya bodon kam karena ngebangin penkuisan plon ya kani kajing kai bean jong ki barjala la kata bun pau snam hakani kari jongi kani de kajing kepat jongi gidon ka kanhun jong ka street itu jo kanam kaban simkhya kini kam nang skman ban pentikna tangawai ba hakikat tu kan ne banagi banwan ba barok kini ki ba kai bean kindo lun ba dukasi unyo ban bala lai lut ban kamai lai lut abo kari la jong de kabar pada gamat kabang ya keren bat i CM tolong bang ila syai jimut ba ngidei ban penkela kerteng no ya kane ka khana para syak kerteng ka kentin kasi pirmar teng ngia keren yo pur usa no ka kerteng kala dei lupa kerteng barjela te ka ba bang ngin kam try ya ketika jaka na kata kada no kalian ngajungi yang ba ai no da kentin kasi ya kane khana para Kang ba kan scam kata kajing long nong kenti ke jongi ya
la ka jo ya lo jong pur sam banda ha ba de ba kani ka bentang ba pada gila ada bang bangin sa ai de ka jing tho sha CM bat ila kerpat ba le sila da don kono suggestion ka kerteng ka kumnong inai ngin saya perkat nak leng ka jong irung bat ni ai jimut ki pai baro da don ki pai ba ki kam tip ya ka tenrai ki ba nadu kulong komar ka sutho ai ne jaka kamtam ki temen ki orang ba kila ban approach ka council ban ai jimut du da kono ka lenti ba kani ka kerteng ka bolong ka basang nong rem kani ka kerteng ka baya hab bangin pen kalai ni ka kana para ita ka di ka ji kondo ka jong ni banta ka sti ba di siap kani ka kam ka bau ni senghania uyo ya ka laundry outsourcing mot kadang ko ka ki laundry service yang tiap po Nigrem ki outsource baik ban one side kita ki ba side kita ki ba trai ni kam laundry ki kasi te kani ka dei man stem ka yai be ka renewal ni contract ban mencuari ki kasi babat ke ka solong ba udu no tau kasi uyo no dong ni ubam dei kasi menta mat kadang ko muka la batai mana ba kadang ko jing ban weng wat ki kasi la trai ya kena kam hangte po Nigrem la bon snem ka response ka jong ba pnia ka lo ba positive bang sekerat ba iri la ong ban simkia mardori na ka district council kin pha da ka jingtho spok Nigrem ba ka district council katkum ka jing aibor jong ka section 3A subsection C jong kan trading my non tribal ka kendai spasan pusau ka bala kedau sai kedar ba ladon ki kasi ki barala menteri ne kam omla ban ai trade license su dakhar lekin pentip ya kan ne sa po Nigrem ban ok sai kedar ba yong ni usunghan yang nimla ban ai trade license kanang ba kan Nigrem kan chimi ki senjang burang kam ban ai no siki kasi pada ya kan ne ka kontrak ne